Sve što ćete vidjeti u ovom videu napravljeno je isključivo u svrhu snimanja ovog videa i kao entertainment content. Nikako ne pokušavajte ovo raditi sami jer neke od ovih radnji mogu biti vrlo opasne i može doći do ozljeda. Akcija, ne znam više koji je ovo video, mislim da je jedno peti kojeg snimamo danas u roku možda pol sata, sat vremena, ali dobrodošli u novi video. Danas radimo Rafal od topovskih udara, od Air Force-a, od Air bomba, uglavnom sve zračne bombe koje imam ću pokušati spojiti i napraviti jedan Rafal i od zračnih bombi. Naravno, ako to bude moguće, imamo red torch sa kojim moram sve to zapaliti, jer ako mi zapalim sa red torchom, šansa da se upale svi je jako mala, puše vjetar, tako da... Idealna pozicija, isto mi je mobitel. Bravo! Nema veze, pokriveni su svi troškovi snimanja. Ok. Ne vjetar, ne. Ok, ovo bi trebalo biti to, ja se nadam da budemo ovo mogli zapaliti sve odjedanput, jer ako ne zapaliti sve odjedanput, onda nije to, nema šmeks. Ok, može, treba, ne vjetar, mir. Gledaj, ovo je bilo više od očekivanja, bez zebancije. Fora u tome da su se upalili fitilji ne na vrhu, nego i to je počelo odmah rokat. Tako da ovo nemojte vi raditi. Eto, to je to. Mi se vidimo u sljedećem videu, razvalite like ako želite još ovoga. I to je to, vidimo se. Ćao.